tse di fetileng. Re na le balemi, re na le barui, mme palo ya dikgomo e ntse e wela tlase ngwaga le ngwaga. Go raya gore ka re ithulaganyang ka teng mabapi le thuo ya dikgomo segolobogolo ga go ise gore berekele sentle. Re tamega gore re bate ditsela tse dišwa. Bothata bo hakae? Ja ntlha gatwe calving rate marole ha dikgomo di tsala, selekanyo se di tsalang ka sone le marole a kgona go gola e nna dikgomo se ko tlase ba re ke 37%. Calving rate 37%. Go raya gore temothuo e ko tlase. Re na le boikarabelo ja gore re lebagane le calving rate, re thomamise gore ha dikgomo tsa gago di dusa di a tsala. Jaanong go na le gore re tswere hale thata go go ntsheng re isa ko EU kana gope. A re tswere haleng go go thomamiseng gore ka re tsholetsa dipalo tsa leruo e le kgomo e le pudi. Lephata la thuto e kgolwane le letse le simolodisitse lenaneo la dikopo tsa madi a go ikoketsa dithuto mo ngwageng wa madi wa 2025-2026. Tona ya lephata leo Re Prince Maele o supile fa monongwaga ba tla thusa baithuti ba ba fetang 12,000 ka madi a fetang 3 billion pula, mme palo eo e sa akaretse baithuti ba dikolo tsa ditiro tsa diatla. Prince Maele o rotse lenaneo leo le le tsileng ka diphetogo di le mmalwa maabane mono Gaborone a rutlwapego e tletseng ka keletleletswe Somalekae. Baithuti ba ba fetang 36,000 ba ne ba kwala ditlhatlhobo tsa mophato wa botlhano ngwaga o fetileng, mme jaanong puso ya re e tla thusa baithuti ba feta 12,000 fela ka madi a go ya kwa dikolong tse dikgolwane. Mme le fa go ntse jalo, kwa ntle ga palo eo, baithuti ba le 50 ba tla fiwa sebaka sa go ikoketsa dithuto, fa ba le 8,000 ba tla fiwa sebaka sa go ya kwa dikolong tsa ithutelo ditiro tsa diatla tsa vocational training. A total of 12,034 new students. Lephata la thuto e kgolwane le tla amogela dikopo tsa dithuso tsa madi go ya kwa dikolong tse dikgolwane di feta 12,000. Palo e ke ya bana ba ba tswang mo dikolong tsa puso le tse di ikemetseng, le ka gakologelwa gore mo nakong e e fetileng re thusitse bana ba ba fetang 10,000 hela go ya kwa dikolong tse dikgolwane. Under the financial year 2025-2026. E le tsela ya go tlhofafatsa le go tlhomamisa gore tsotlhe di dirwa mo nakong e khutshwane, baithuti ba tla romela dikopo tsa go thusiwa ka madi a dikolo tse dikgolwane ka tiriso ya maranyane. You will recall that the ministry developed the e-system platform in the year 2020, and this platform continues to serve us well. Dikopo tsa baithuti di tla dira mo maranyane a nang le nako a ntse a le teng, mme a tlhabolotse go tokafatsa maduo a go isa ditirelo tsa rona kwa batswaneng. Mme jaanong ka maranyane ao re tsile go kgona go dira dikopo tseo tsotlhe di le 12,000 mo kgweding hela. For all the 12,836 applications within a period of 1 month, as opposed to the previous 4 months. Baithuti ba ba kopang go thusiwa ka madi ke puso ba kgothaditswe go inaakanya le dithuto tse di tlhokwang bobeke lefatshe ka bophara go tokafatsa maitlamo a lefatshe a go nna le babereki ba dikitso tsa boleng ebile ba ka phadisana botoka mo mafatsheng. Future skills and future jobs. Let me take this opportunity to encourage applicants to inform themselves of future skills and future jobs so that they can make informed choices of their programs of study. Ke rata ke kgothatse ba ba dirang dikopo gore ba inaakanya le dithuto tse di ka phadisanyang botoka mo mafatsheng. O ka lemoga gore dikhamphane jaanong di dirisa maranyane a tshwana le ya robotics le artificial intelligence. For an example, some of the current workplaces and production companies use robotics and artificial intelligence. Mo go tse dingwe, Tona Maele o buile fa puso e tla sekaseka go emisa lenaneo la baithuti ba ba gaisitseng ba bangwe la top achievers e le ka mabaka a tlhaelo ya ditsompelo. Ke letleletswe Somolekae Potswana Television, Gaborone.
Morafe wa bakhuritsi ba tonota ba kgoletswe go simolodisa kapari e tla ba faroganyang le merafe e mengwe mo Botswana fa bua ko moletlong wa go ribolola kapari eo ka letsatsi la go ipelela tautona wa ntlha wa Hatsheleno motse a tona wa dikgaolo le tsa ngwao re Ignatius Moswane a re kapari eo e tla parwang tota ke bomme e tla tokahatsa seriti sa bakhuritsi le go tsosolosa dikgwebo tsa baruki ke di bonye lekala ke wa bega. Mme sekgantshwane sa lefatshe e ne e le setlhogo sa letsatsi fa bomme ba bakhuritsi ba motse wa Tonota ba ne ba ribolola kapari ya bone kwa motseng wa Tonota mo go bomme ba se ne se kapari hela mme le go leka go tsholetsa ngwao ya bone fela jaaka bomme ba bangwe ba dira mo mahelong a harologaneng mme se se neng se kgadisa ka bone e le ketapele ya mohumagadi wa kgosi ya bone yo o duleng ka mogopolo o ra rona se se ratsa khama o ne a bua a re Chavese na ngwao ke mokaela thegile ke ne ka lemoga ka mesepele ya kgosi ra dipitsi ha re etetse metse e mengwe ne re ha re tsena go metse e mengwe o bo ithela bomme ba eme sente ba apere ba supa gore ke ba metse yoneo jaanong e na re ngwaga o no o simologa 2025 ka bitsa bomme ba motse wa Tonota ka ba lebisa kgang maiteko a go tlotlomatsa ngwao ya bomme ba bakhuritsi ka kapari a iteetswe legofi ke mothusa tona wa dikgaolo le tsa ngwao go tla nna le moa wa boipelego mono wa go tlhokomela ngwao ya rona go tla nna le mono o tletseng wa go bontsha gore motse wa bakhuritsi o ema ka maoto go ya ka maphata a one a otlhe go ya ka dikgotlana tsa one tsotlhe go ya ko phenyong ya gore lehatshe le kgone go tswa dijo lehatshe le kgone go tla go nna le go thama mebereko tšhaba e senang ngwao ke mokang mme tsatsi eno go monate jang ka gore ha batho ba itshupa ba ikgakologela ba supa ngwao ya bone ba supa se ba leng sone ebile ba se dira ka letsatsi la mogolo a kileng a bua magokwao le ene ko lebite o kgona go retologa le fa ba dirile maiteko a go tshwaragana ka kapari bomme ba ba gakolotswe gape gore ba seka ba helelaga ka gona le tse dintsi tse ba ka di tshwaraganelang mo kgodisong ya bana re tshwaragane re se ka ra tshwaragana hela tsatsi la gompieno re le mo kgoteng ha e le gore o na le bothata jo e leng gore ba go imela bitsa mongwe wa bone o mmolelele gore mma ke na le bothata jo le jo ha gongwe o ka bona tharabololo jaanong ga re lekeng ka bojotlhe gore tshwaragano e ya rona e tswelele pele go tswa mo kgoteng go ya ko malapeng gone mo tirong e borre ba motse wa Tonota ba ne le bone ba gwethiwa go ema ka dinao go thusa mo ditirong tsa ditlhabologo tsa motse le matshelo a batho ba mo gae ke di bonye lekalake BTV News Tonota motsamaisi dipuisano tsa palamente re Thapelo Korapetse a re go tlhokwa go ithola dinta go tlhomamisa gore ke fa kae fa go santseng gore ke tla teng mo ditsamaisong tsa palamente ka maikaelelo a go baakanya gore palamente Hatsheleno e dire tiro ya yone ya go dira melao ka natla Korapetse o ile se mo phuthegong ya malatsi a mane ya go tsepama mo go tse di botlhokwa go dirwa ke palamente a rutlwa pego ka Emmanuel Rapoa tswelelopele ya lefatshe leno e thaetswe mo morerong go dira melao le ditsamaiso ka maikaelelo a go aga le go godisa lefatshe la Botswana le le letsegang ebile le sologela molemo beng gae ke ka jalo mapalamente a phuthaganetse mo toropong ya Jwaneng ba eteletswe pele ke motsamaisa dipuisanyo tsa palamente go tlhatlhanya tsa tshwanetseng go di dira bokao jwa palamente le gore ya gona le tse di tlhokang go baakangwa. After almost 8 months since we got into parliament, re setse re tloga re wetsa dikgwedi di le boroba bobedi re le mo pusong mme re setse re lemoga fa re tlhaelang teng ka jalo re tshwanetse ra itsheka-tsheka ka maikaelelo a go tokafatsa ka fa re ntse re dira ka teng re tshwanetse ra ipotsa gore re dire eng gore Motswana a tshele sentle le gore re ka phadisanya jang le palamente tsa mafatshe a mangwe. What resources and capabilities do we require to transform and compete with leading parliaments worldwide? This is to equip MPs with skills to critically assess. Maikaelelo a phuthego e ke go tlhatlhelela mapalamente ka dikitso tsa go dira melao le go nna le seabe mo kabong ya madi a setšhaba.
knowledge and skills that promote transparency and accountability. Sengwe se se neng sa nankolwa mo phuthegong e ke go tlhagafala go tla ka methale ya kemonokeng ya motia gore baemedi ba bomme mo maemong a tlwaelesegileng ka borre le bone ba nne le sebaka sa go tsena mo go one ka bana le bokgoni. Such comprehensive training demonstrates that the leadership of the 13th Parliament Thulaganyo e rurifatsa botlhokwa jwa go nonotsha makalana a tlhomamisang puso ya batho ka batho. Democratic institutions require to serve the people of Botswana effectively. Serving to be the best. Ke boikarabelo jwa rona re le baeteledipele go direla setšhaba sa rona ka bonokopila. But our duty as their elected representatives. Phuthego e solofetswe gape go tlhatlhelela mapalamente a mašwa ka ditsamaiso tsa palamente le gore ya nne le dipuisano tsa boleng tse di tla thusang lefatshe leno go gatela pele mo maitlamong a lone a go atlega. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Ra tswelela kgosi Moshiwa wa motse o sa tlhomamisiwang wa Kutuku go apale khakhea o gwetlile batsadi ba lefelo leo go tsa karolo mo thutong ya bana ba bone ka thutego ya bana bao e ka tsisa pharologanyo mo ditlhabolong tsa bone. Kgosi Moshiwa buile se jaaka ba mokgatlho wa Gloria Kgosi Foundation ba ne ba bela baithuti ba sekolo se se botlana sa Kutuku dikobo. Lefelo leo le na le ditlhabollo di tshwana sekolo kgotla le kwakelwana mme jaaka baithuti ba belwa dikobo batsadi ba gwetlhilwe go tsa karolo mo dithutong tsa bana ka jana go lebega bangwe ba baithuti ba tlogela sekolo go nna kwa masimong le batsadi. Ka ra go tsena sekolo mo go ene ke kgatelo pele le mo go wena o le motsadi o tshwantse o tse karolo e tona go eta ngwana a re tseng karolo re le batsadi gore bana ba baha ba rotloetseng ba ba tswang sekolo gore sekolo se botlhokwa ke bokamoso jwa gago le wena go hetola diemo tse di leng teng tsa selegae ya ro itlhela motsadi a na le ngwana mme na ka mo isa go a tshwantse a mone tshwanelo e mo tshwanetseng gore a tsene sekwele mme bile go molemo go monnate ka gore Goromente o letlelela ngwana gore ha go le serame senese o tla sekolong hela wa pere hela jana yaanong ke na le tumelo ya gore bana ba rona ga gone o tla tlhola ngalofa a re ke ne ke sitwa ha beile jakete mo godimo ga shete ka hateng o ba kowa gape go bo go nna monate go nna botito ra utlwana bonnana le sekala tshaba go di apara Tautona wa gompieko o re bolelela gore puso e ka ditshwanelo yaanong ga se ngwana yo a itlhokisitseng setankane so yaanong ga e ka ke a re motsadi wa gagwe e le gore ga e le gore o na le dikgwetlho tsa gore a ba sa kgona go irela ngwana setankane e be e le gore ba ba maleba ba nna hela ke gore ba condema ngwana a go nna yalo kana ga a sena setankane gona tsatsi lepe le a tla tlang a nna le omang so ke gore ke motho yalo e tla re le ka moso go bogote ko sepatela ga ka alahiwa ka gore ga ana sesupo se se mo supang. Legae la bagodi la Monarchs le tsweletse ka go atolosa maitlamo a lone a tlhokomelo ya bagodi ka go baya manokeng go batsisa ditlamelo tse ba di tlhokang tsa botsogo go babalela botsogo jwa bone le go ba neela tlhokomelo e hapegileng. Bošeng go ne go rulagantswe letsatsi la go tsisa le go atameletsa bagodi ditlamelo tsa botsogo kwa kgotleng ya Metsimotlabe di tshwana bongaka ja matlho le go sedila mmele. Tiro e neng e tshegeditswe go letla bagodi go tla go amogela ditlhatlhobo le dithuso tse ba di tlhokang mo lefelong le le tlwaelesegileng. Legae le la bagolo la Monarchs le sa le tlhamia ka ngwaga 2006 ka maikaelelo a go tlhokomela bagodi ka ditlamelo di tshwana go fiwa dijo le boroko ntle le dituelo dipe e le maiteko a go ba itumedisa. Mo sebakeng seno legae le na le tlhaelo ya boroko mme ba kopa makgotla a ikemetseng puso le bana le seabe go tlhodumela selelo sa bone. Bana ba godile bana ga bana boikarabelo
batsadi ba bangwe ga bayo re tshega ka bone ra ba sota ra ba hita se ba se batanyela ke peace of mind le bone ba batla go tswa bodutu ba batla go tshameka ba batla go itumela le batho se se ntjang hela mo moeng go go batla go bona hela Monarch Shelter ena le boroko ka go te bona le dinyoke bona le se se bona di group tse itiana ba oketsege e ne ra se lo tla Botswana gore batsadi ba ba rona ba thusege ba kgone go bona ba ba ka ba thusang go le go ntle ba sa ba hele pelo ra le boga Matsheka rona re kra khona re le nosi re le budira la puso kana re le puso re beile mo go bone mo di NGO tsa rona mo di community based organizations tsa rona le di shelter tse tshwana le Monarch Shelter gore ba re thuse ba ba fe kagiso le go tlhola le ba bangwe ba buisana le ba bangwe ba se mo boitlhobogong Hara ba tsamahatsa selele kana la USAID le tswetswe morago ga gore Tautona Donald Trump a tse tshwetso ya go le kgaoganya a re le dirisa madi a mantsi. Ditirelo tsa lekana leo tsa selekanyo sa 80% di ne tsa emisiwa ka kgwedi ya Mopitlwe fa sephatlo sa tse dineng di sa emisiwa ne tsa fudisediwa kwa ofising ya ga Tautona. Lekana la USAID le lentseng le aramisa dithuso tsa Hatsela America le kgadilwe ke bo Tautona ba pele ba America Barack Obama le George W. Bush. Go ya ka dipatlisiso tse di gatisitsweng kwa mo Lancet Medical Journal go tswalwa le go emisiwa dithuso tsa USAID go ka nna ga baka dintsho tse di fetang 14 million ka ngwaga wa 2030. Efela mme mogolwane kwa ofising ya ga Tautona supile fa dipatlisiso tseo di sa rurifadiwa ebile Hatsela America le mo thulaganyong ya go dira mananeo a ka anemisang dithuso tsa lone botoka. Lekana la USAID le ne le thapile batho ba ka tshwara 10,000 ba bontsi jwa bone ba neng ba berekela kwa mahatsheng a mangwe. Tlagile khutlo gone fa ntle ke stele Edwin Mashiakgomo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le le gare ja lefatshe leno Mothuetso Madume dumela matsatsing la labone kgwedi ya Phukwe e tlhola gararo ngwaga wa 2025 le botlhano tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashiakgomo Metswanetsare dipalo tsa batshameki le bakatisi ba ba isitseng boikuelo kwa lekgotleng la FIFA kgatlhanong le ditlhopha tsa bone di tsweletse ka go oketsega bontsi jwa dikgetsi tse di akaretsa go retelelwa ke go atswa batshameki le bakatisi ka nako e dumalanweng ga mmogo le go ikgatholosa batshameki ka nako ya bale mo dikgobalong mokwaledi mogolo wa lekgotla la Footballers Union Botswana Khosana Masaseng o kgadile se a sa kgwemathe a tlhalosa fa se e le tlolomolao wa pereko Masaseng a re e le lekgotla ba dirile maiteko a go hema se ka go tsenya ditshetana tse di diretsweng go sireletsa batshameki le bakatisi mo dikonterakeng tsa phiro a re dituelo tsa batshameki le ditlamelo tsa botsogo ke konokono mo phirong tse ba solofelang fa lekgotla la Botswana Football Association le tla gagamaletsang ditlhopha setoropo mo go tsone ka di le mo molaong wa club licensing Masaseng a re gape go botlhokwa go sekaseka seemo mo ditlhopheng tsa monogae fa di rekisa batshameki kwa mafatsheng a sele go na le mo go teng Workers' Compensation Act ke molao wa lehatshe mohiri mongwe le mongwe mo Botswana o patelesega go sireletsa kana go inshora motshameki kgathano le kgobalo le go latlhegelwa ke botshelo tseo ke molao wa lehatshe Workers' Compensation Act guides all employers in Botswana, including clubs, particularly on welfare. These items are on the standard contracts that are used to guide clubs, particularly on health issues and injuries players sustain while working. Club licensing should be emphasized, especially with regards to player welfare, to ensure clubs comply by paying players as per their contract. Garinki dileta mogale yo seyong itlile go wena ka sejatlhapi re gatela pele
moanamisa mafoko wa khamphane ya Orange Botswana Tebogo Nadisa a re lebelo la monongwaga la Orange Phikwe National Marathon le ya go tla le kgatlisa ebile le godile ka jana la amogetse thotloetso e rokotsang mathe. Lebelo leo le rotloeditswe ka 3 million pula sebaka sa dingwaga tse tharo le boela kwa toropong eo ya Selibe Phikwe kgwedi eno e le 26 morago ga gore le sekala tshwarwa ngogola. Victoria Takin ka dintlha. Monongwaga lebelo leo le tshegetswa bobedi jwa khamphane ya Orange Botswana le khansele ya Selibe Phikwe bo sa tswa go shafatsa tirisano ya jone jaaka bo beile monwana tumalano ya go rotloetsa lebelo leo ka 3 million pula mo dingwageng tse tharo go simolola ka 2025 go tsena ka ngwaga wa 2027. Mo ngwageng tse tharo ngwaga mongwe le mongwe ronela madi a kana ka 1 million no ile gore 300,000 ke wa dimpho tse re tla be re di abela batabogi a mangwe ke a re tla be re duela maroko le tse tsotlhe tse di tla be di tlhokagala di volunteer tsa marathon. So ra go tswela re irahelana mo ngwageng tse tharo le ntswa re itse gore tsa itsholelo di hetogile ke tsa gore le ka lemoga gore le ba Orange re tswela pele ka gore commitment e re dirileng re tswelele le yone le ha go diemo di hetogile. Go leka go ngokela bontsi mo lebelong leo barulaganyi ba tsweletse ka go tshegetsa ipapatso ya lebelo leo mo mafelong ka go farologana. Ipaakanyo ya ntlha e ne ra e dira mo Gaborone dipalo tse ne di tlile ne le tse ne di le go godimo thata ra nna le ipaakanyo ya bobedi ne le go Selibe Phikwe re itse gore ke yone toropo re tla be re taboga go yone le one dipalo tsa teng ne di nametsa hela thata mo matlhatsong a latelang a re tla be re le ko Francistown re joine mayor wa Francistown gore re tswelele re kgothatse le ba e leng gore ba tle ba le ko ba ka registerela marathon. Lebelo leo le kgagantswe ka matlhakore a bomme le borre a sekgala sa lebelo la Mammang la 42.2 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers le la itlosobodutu la 5 kilometers. Mofenyi wa lebelo la 42.2 kilometers o tla ikgapela 30,000 pula fa wa la 21 le la 10 kilometers bafenyi ba tla tswa ka 10,000 pula. 5 kilometers registration ya teng ke 200 pula, 10 kilometers ke 250 pula, 21 kilometers registration I think 300 pula, and then 42 kilometers ke 350 pula. Se se botlhokwa gape se nka se gakollang dikompone ke gore ba rotloetse badiri ka bone ba ba leng gore ke ba tabogi gore ba registere re na le tshomo gape ya gore le ka reka corporate store at 5,000 pula. Jaanong a rotlhe re go itletsa Phikwe ka dipalo tse di kgatlhang. Batabogi ba ya go dirisa lebelo leo le maikaelelo a lone e leng go tsholetsa serodumo le itsholelo ya Selibe Phikwe go ipatlela phatla kwa lebelo la Comrades Marathon le le tla tshegetswa ngwaga o tlang kwa Durban, Afrika Borwa. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Motho sejo senye ga se fete molomo tšine tše dinetswe di le kalo a re di be khutlo go nefa tšile bogejelo morwa re tshepiso sekolo o neng a tsentswe sekolo ka go diranola jalo ka puo ye di atla tše mašago mo tše tswa thobentše le phepa Joy Mothibi o tla be a bua go tla go kgarelela thulaganyo ya Botswana Connect gakologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonna tla bonokopila le botswerere modimo tšeo. Government has begun a comprehensive expert-led process to develop in the next 12 weeks a national transformation program, NTP, to replace the primeval National Development Plan, NDP. This is a cognizable shift in approach and strategic thrust. Whereas the NDP was merely